گرنگی عالم لە بۆ خەڵکی خەڵکان بەڕاستی وەکو ئاو ماسی وایە چۆن ماسی ناتوانانی بەبێ ئاو بژیتن دڵنیاش بن کەوا هیچ کۆمەلگایەک بەبێ زانا و دانا و ڕابەر و پێشەوە ئیتر ژیانی زۆر سەختە و ناتوانانی بژیتن بۆیە گرنگی ئەو کۆنگرە ئەوەیە کە هەرچی عالم و زانایەکانە کۆ دەکاتەوە و لەسەر هەموو ئەفکارەکان و هەموو ئادلۆژەکان و مەذاهیبەکان بەڵام لێرە گرنگەکەی ئەوەیە کەوا بەڕاستی عالم دەبی پێگەی خۆی بزانیتن کەوا ئەو عالمە زانابی لە ئاستێکی علمیەکی چاک و باش دابیتن وەکو چۆن خوای پەروەردگار دەفەرمێ فاعلم أنه لا إله إلا الله بەعیلمەوە سەرەتا دەستی پێ کردووە و پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وسەلام لە دوای هەر هەموو نوێژەکانە دەیفەرموو اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا کەواتە علمی پێش چ خستووە پێش ڕزق خستووە پێش عملیش خستووە پێش قەول و عملی خستووە بۆیە کەوا علم زۆر گرنگ و زۆر مهمە وەزیفەی ئینسانی عالم و زانە بانکردنی خەڵکە و بەڕاستی بەرگێکە لە بەری زاهیلیەتدا کراوە بۆیە ئەگەر هاتو عالم هەبوو چرای ڕۆناشی پێ دەکرێتن و زۆر بە ئاسانی پەیامەکان دەگا بە دڵەکان و زۆر بە ئاسانی خەڵکان لە زوڵمات ڕزگاریان دەبی بەرەو نوری ئیمان دێن بۆیە کەوا بەڕاستی لەو کۆنگرەیەدا ئەمە زۆر دڵمان خۆشە کە بەشدار بووینە کە وەکو خۆم لە هەولێر هاتوومە و ڕەفیقانی تریشم لە هەولێر هاتوونە و لە پارسەکانی تریش هاتوونە الحەمدوللا مهمیەکەی لەوەیەکەوە بەڕاستی ئەمە یەکتر دەناسین و ئاراء لەگەر یەکتری ئەگۆڕینەوە و هەوڵیش دەدەین کەوا یەک بین یەک بوسونمان هەبیتن وەکو خوای پەروەردگار دەفەرمێ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تتفرقوا یەک پەیاممان هەبی یەک ڕێگامان هەبی یەک هەست و نەس و یەک تەسەوراتمان هەبی لەسەر ڕزگارکردنی خەڵکان لە کۆیلایەتی کۆیلەکان بۆ کۆیلایەتی خوای پەروەردگار و بەندەکان بۆ بەندایەتی خوای پەروەردگار بۆیە بەڕاستی وەزیفەی عالم ئەوڕۆ زۆر مهمە وەزیفەیەکی زۆر قورسە لەسەر شانیدا بۆیە پێویستە ئەو وەزیفەیە زۆر بە جوانی ئەدا بکاتن ئەو ئەمانەتەی بە جوانی ئەدا بکاتن و بەڕاستی خۆی یەکلا بکاتەوە لەگەر خوای پەروەردگار تەنها بۆ خوای پەروەردگار بژی و پەیامەکەی بگەین inşallah Teala. Tabii şimdi İslam coğrafyasında malum İslam coğrafyasının hangi tarafına baktığımız vakit kan, gözyaşı, acı ve ıstırap görüyoruz. Bu tür organizasyonlar sayesinde alimlerin bir araya gelmesi, fikir taatisinde, fikir alışverişinde bulunması ve bunun neticesinin pratize edilmesi, pratiğe dökülmesi neticesinde ümmetin içerisinde bulunduğu bu sıkıntıların gideceği kanaatindeyim. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de kuntum hayra ümmetin uhricet linnas te'muruna bil ma'ruf ve tenhavna anil munker. Siz işte ümmetler arasında insanlık için ortaya çıkarılan en hayırlı, en iyi ümmetsiniz ki iki vasfınız var. Te'muruna bil ma'ruf ve tenhavna anil munker. İyiliği emrediyor ve kötülükten sakındırıyorsunuz. İyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak için bu ümmet en hayırlı ümmet seçilmiştir. Ve bu minvalde bu alimlerimiz, işte bilim adamlarımız, akademisyenlerimiz bir araya geldikleri için ve bu sorunları, ümmetin sorunlarını tartıştıkları için bu sorunlara çözüm oluşturulacağı kanaatindeyim. Hani medya dediğimiz vakit medya genellikle hani muhafazakar medya sayısı çok az olduğu için bu tür toplantılara, bu tür organizasyonlara medyada yeterince yer verilmiyor. Dolayısıyla bu tür organizasyonların medyada yeterince yer edilmesi için belki de bizim hani eksikliğimiz de olabilir. Hani yeteri manada tanıtım yapılmamış olabilir. Bu açıdan yani bu organizasyonların medyada yer edilmesi gerekmektedir. Ki ümmetin birliği ve beraberliği açısından da bu organizasyonların ciddi manada etkisi vardır. Çünkü bakıyorsunuz Irak'tan, İran'dan, Suriye'den, Türkiye'den farklı mezheplerden, farklı meşreplerden alimler buraya geliyorlar ve burada bir araya geliyorlar, konuşuyorlar, fikir taatisinde bulunuyorlar ki bunun da ümmetin birliğine, yekvücutluğuna, beraberliğine vesile olacağı kanaatindeyim. Çünkü ayette وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Hep birlikte Allah'ın ipine sarılınız ve bölünmeyiniz denmektedir. İşte bu ümmetin içerisinde olduğu bu bölünmüşlük, bu dağınıklık hali bu organizasyonlar neticesinde inşallah ortadan kalkar düşüncesindeyiz.